Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Matenda meduvuga Allah tumusaba nga tumwegalira okusaisa okusasira ebyengera n'emirembe ko kitibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Owekitibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atukwandi khairu yawmin طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه خرج منها وفيه تاب الله عليه وفيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه وفيه تقوم الساعة. وكتب نبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول خير يوم olunaku olukaasinze kuba lulungi olunaku olukaasinze kuba lwa bbeeyi talaat fihi shams munaku lino editambuzibwako enduba munaku edewiiki nabbi atukuba nti yaumul jumu'a lunaku lwakutaano n'olukaasinze kuba lulungi n'olukaasinze ba lwa bbeeyi yatuwa n'ensonga lwaki n'olukaasinze kuba lwa bbeeyi yatukuba nti fihi khuliqa adam mu lunaku olwo Allah mwe yatondera nabi Adam wa fihi udkhila aljanna era mwe yengizibwa jana no mwe yatondebwa ife mwe twena mwe tuva mu nabi Adam ate mu lunaku olwo mwe yengizibwa jana wa fihi kharaja minha era mu jana omwo yagifuluma mu lwakutaano ng'ekyafa wekitukoba nga bamaze okuba nga bali ekibala Allah kyebaziyiza yakaba nti wa fihi taaba Allahu alayhi era mu lunaku olwo olwokutaano Allah mwe yasonyiwiramu nabi Adam ku ebyo bye yakola yakaba nti wa fihi saa mu lunaku olwokutaano mulimu esaawa la yuwafiquha abdu muslim esaawa eyo omwana Adamu musiramu tagitaiminga yasalu llaha shay'an nasaba Allah kintu kyona kyona illa a'tahu okutolaku nga Allah ekintu ekyakimuweire. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatukuba nti yesaawa tujagale mu kaseera akasembayo oluvannyuma lwa asiri mu lunaku olwokutaano sesaawa esembayo ng'enduba erijja kugwa eyesaawa esembayo omwana Adamu tagisabiramu Allah kintu kyona kyona lunaku lwakutaano okutolaku nga akimuweire era mu bintu ebyasuukulumya olunaku olwokutaano kunaku edisigere yatukuba nti wafiihi taqumu saa era olunaku olwokutaano olwo n'olujja okuba nga lwemerezebwawo enkomerero. So banadamu abampuliriza olw'ebirungi ebyo byetoolere ku lunaku olwokutaano n'okuba nti n'olukaasinze kuba lwa bbeeyi kisaana buli mwanadamu yenna alina okuba nga alufumiitirizaaku n'okuba nga atenderekezaamu Allah n'okuba nga eidukira ebyasitula olunaku olwokutaano olwo ku lunaku edisigaire oba oliawo enkomerero yakajja okutuuka mu lwo ng'ali mu bantu ababaire balongoosa abajja okuba mu kwesima mu maiso ga Allah. Wasalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.